ibyo bakora aho ntari, aho ntabona simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe nyavutse nijoro, ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi. Ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Gusa ndakubwiye, muheze gasopo ku rugo rwanje. Gasopo. Nimba ashaka amahoro hano muri Maine, yaje ansanga hano. Nimba ashaka amahoro, arayabona. Nimba ashaka intambara, nayo arayibona. Jewe sindi wa wundi mubona hariya kuri televiziyo, kuri YouTube. Mwongeye kwirirwaho nshuti za Ruta TV1, abari mwaramutse tubahaye mwaramutse, ndetse aho bwije muze kugira ijoro ryiza, hanyuma aho bukeye mugira umunsi mwiza. Imana ibafashe mu tuzi, ndetse n'abakora amajoro ino bwije, namwe Imana ibafashe. Hanyuma umeze neza? Wewe uri kureba ino video urakomeye, umeze neza, kurumva ufite imbaraga. Njyewe hano tumeze neza, usibye nyine bene izi nkuru ziba ziri ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, usanga aho ibinyamakuru byose biba byagiye bibivuga, ugasanga izina umunyamurenge rigeze kure mu bundi buryo butari nka bwiza, butari bukenewe. Rero uyu munsi twasubiye gutembera kandi muri Amerika, tubaza amakuru neza. Reka mbabwire yuko amakuru tubazaniye ko atandukanye n'ayandi ya mbere twagiye tubagezaho. Hanyuma nje ugiye kubakuheza amakuru ni Rutazunguzwa, kuri channel yitwa Ruta TV1. Ndagusaba niba utarakanda subscribe wakakanda, kugira ngo ubudufashije mu buryo bwo kudusapotinga. Titugusabye ifaranga, kandi nazo zifite ukaziduha waba ukoze. Namba ni ya Uganda, +254 +256 plutôt, mumbabarire, ni +256. Warangiza ukandika 77 49 81 54 ushiraho kode ya Uganda, guteranya 256, ugashiraho 77 49 81 54 9. Amazina azazaho ni Ruramira Pasi. Iyo support nayo irakenewe. Hanyuma ntabwo turi gusaba, ubaye ubishoboye wabikora, kandi waba utabishoboye nabyo nta kibazo, twihereye subscribe witambukire. Murakoze cyane. Hanyuma twinjire mu kiganiro nyacu. Uyu munsi rero haje amakuru avuga, kandi kuko mwagiye mubibona twumvikanye amajwi y'uyu Mukanzungu, umugore wa Nzungu, ndetse nanjye ndaza kuyabashiriraho muze kuyumva. Aya majwi rero yaje ari kuvuga iki? Yaje ari kuvuga kuko Nzungu yaba yaraciye umugore inyuma, ariko andi makuru nje mbazaniye siko bimeze. Mbazaniye andi makuru y'uburyo byagenze kugira ngo bigere aha ngaha, kugira ngo bigere kuri uru rwego. Andi makuru nayo twagiye tubaza. Rero murabizi, iyo ikintu cyabaye haza amakuru menshi, ugasanga abantu bose bashaka kuba bamenya uko byagenze. Rero amakuru ahari ni uko uyu mugore wa Nzungu, andi makuru mashasha tuzanye, ari kuvuga nk'uko bamushutse. Aba n'andi makuru twasomye, turayumva nayo twifuza kuba twayazana kimwe n'uko twazanye aya mbere. Aya makuru aravugwa nk'uko uriya mukobwa Eva yari yarashatswe n'uwitwa John. Ngo uyu John ngo akaba ari we washakaga, igihe batandukanye John na Eva
murabizi kuko bari abagore n'umugabo, ndetse John akaba yaramukunze aba hanze kugeza Eva amusanze mu bihugu byo hanze, ndetse babyaranye abana banza niba atari babiri, iwe na John. Biza kuba ngombwa ko baratandukana, ni birebire tuzabigarukaho wenda ni mu bisabisha nabyo kuza ku buzima bw'uyu mukobwa. Hanyuma rero uburyo bimeze kuri iyi nshuro si kwa kundi byari bisanzwe. Amakuru mashasha ahari ni uko uriya John yakundanaga na Eva, ngo barangije gutandukana, John aramubwira ati uransebeje unshize ku karubanda baramenye, ariko rero nawe icyo nzogukorera nawe aho nsebeye niho uzasebera, kandi we uzoseba kurushaho. John yabwiye umugore wiwe Eva, aramubwira ati ndore uransebeje ariko nanjye nzagusebya kurushaho. Rero niko guhita afata uriya John ngo atangira kugenda noneho areba imigenderere y'umugore wiwe, aza kumenya neza ko umugore wiwe afite connection na Nzungu bavugana, ngo nyuma yaho araza yinjirira Mukanzungu. Amakuru avuga nk'uko yabwiye Mukanzungu, ayoga n'andi makuru twagiye dufatayo hirya ntituramenya ukuri uko ariko amakuru neza uburyo yavuze ngo uyu Eva umugabo we John amaze kubona nk'uko afitanye uburyo bafitanye ubumwe n'uyu mucuranzi, umugabo wiwe John yahise ahamagara Mukanzungu ngo aramubwira ngo wamenya amakuru, Nzungu akundana na wa mugore wari uwanje ariwe Eva. Mukanzungu nawe kuyumva ayo makuru ati reka da, ibyo bintu byobaho? Jewe n'umugabo wanje aje gukunda undi mugore? Ati ibyo bintu wapi ntibyaruha biba. Niko gufata Mukanzungu, abone Nzungu agiye muri dushe koga, afata telefone. Ngo afate telefone, icyo yasanzemo ngo yasanze harimo za aperi nyinshi, ngo asanga Nzungu azamuhamagara ndetse nawe Eva akamuhamagara, ariko mu buryo buhari neza ntabwo yigeze afata Nzungu cyangwa se ngo afate video ya Nzungu ayibone. Ibyo bintu ntabwo byabayeho. Ntabwo yafashe Nzungu asambana, ntabwo yafashe Nzungu, ntabwo yabonye video ya Nzungu, n'abari kuvuga nk'uko hari video yiwe yasohotse. Twebwe twatangiye amakuru kare batubesha ko video ihari, ariko nta video ihari. Hanyuma ntabwo yamufashe, ahubwo icyatumye uyu mugore atekereza ngo ibyo byose nuko yabonye ko Nzungu yandikirana cyane na Eva kuri telefone yewe. Niko gufata rero iyo telefone ngo ayifate asome, agire gutya abona za message nyinshi, ngo azibone abwiye undi mushuti wiwe ati yewe ndorega uwacu ga nuku byagenze, ndi kubona azavugana na kanaka. Ngo abivugega abibwirega wa mugabo wa Eva John aravuga ati we nta kindi wakora ahubwo ngo nuko wamuta hanze. John ngo ayo niyo makuru yavuze. Twese ko turagenda dukwega amakuru ntituramenya ukuri ngo kuravahe, ariko amakuru avuga nk'uko ngo John ariwe wamubwiye ati noneho ke niba wamaze kubibona bandikirana neza, ukabibona neza ko Nzungu yandikirana n'uriya mugore wanje Eva, wewe bifate n'uriya wari uhoze ari umugore wiwe, mbese bifate ibyo byose, nurangiza kubifata ubishire ku karubanda. Nurangiza rero Nzungu icyo gihe azamenya ubwenge. Amakuru ni uko avugika, ariko se reka tubazanye, ubundi umuntu w'umugore nimba koko ari ukuri bamushutse, ese ibi bintu byari kuba byo? Icya kabiri,
niba ari message, nyuma ya message utarabona ibikorwa, ese inshuti ntizizovugana ngo nuko bashakanye? Reka tugarukaho. Inshuti ntabwo zizovugana ngo nuko yashatse. Ega Nzungu ni umusitari, afite inshuti nyinshi z'abakobwa n'abahungu, kandi izo nshuti ntategerezwa kuzireka ngo ni ukubera ko ngo yashatse. Yego yobigabanya, ariko rero kuvuga ngo yamareka inshuti ziwe aziveho, je nabonye iki kintu kitashoboka, kubera ko kuba nimba ari message yatumye aba bantu bigeraho, cyangwa se izo aperi akaba arizo zituma uru rugo rumera gutya, icyo gihe Nyasafari uraba utatekereje neza mama. Nyasafari, niba washutswe uraba wakoze ikosa, ariko niba uzi yuko uri mukuri utashutswe, wenda ukaba wavuze icyo uhagazeho, ni sava. Ariko niba uzi ko washutswe nta kintu wabonye, icyo kintu rero aho ngaho uba ufite mikosa mama mwiza, aho uraba wakoze ikosa kandi rikomeye ritoroshe. Rero nshuti za Ruta TV One, reka tubashimire mwebwe muza mudukurikirana hano kuri no TV, ntimwibagirwe gukora ako kantu ka subscribe, hanyuma reka nongere kandi mbakiniremo ya majwi n'ubundi ya Nyasafari. Ibyo bakora aho ntari, aho ntabona, simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe nyavutse nijoro, ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi. Ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Gusa ndakubwiye, muheze gasopo ku rugo rwanje. Gasopo. Nimba ashaka amahoro hano muri Maine, yaje ansanga hano. Nimba ashaka amahoro arayabona, nimba ashaka intambara nayo arayibona. Jewe sindi wa wundi mubona hariya kuri televiziyo, kuri YouTube.